رئیس پاس نمیشده باشم. درود هموطنای عزیز، دوستو، свечагири мекунам. майда чахчахка қачимо ана бигем ки барем. дуруд ҳамватанои азизам, умедворам яки шумо хуб сиҳат саломат ва сарбаланд ҳам бошин. рости имрӯз якам таракага як дута навори бигем чиста ҳазиломез кардам, камтарам боша. ба ҳар ҳол аз сиёсат берам бад ва идаф дар бораи сиёсат мехоҳем камтар суҳбат кунем дар бораи ватансозӣ. воқеан аммо аксар кишварҳоро мебинем яъне ба номи худ ватан месозанд ва азбаски бисёр нигоҳ мекунем ҳамин сохтани ватан ва ояндаи ватана бояд чӣ боша. дар ҳамин масъала камтар як фикр назари худ ман мегӯм ки яъне бояд оянда тоҷикистон чӣ боша ва чӣ хел боша оянда тоҷикистон. бибинем дӯстои азиз, мо мебинем ҳамсоя давлатҳои худомона яъне аз ину аз ону ягон яроқ мегиранд меёранд ва бигем ягон намедонам ягон самолётшон метава. аз он ҷумла не Эмомалӣ Раҳмон мерава аз Эрон меёра ва мо фалон яроқа дорем гуфта ренҷ якта гирифтани ният кардагим ренҷда бисёр маъқулмай ядо куне як тақдир насибда бошанд табиатан ренҷ мегирам. худохоҳ версияи длинни шайку гарени маъқулмай дурӯзаш. дар бораи ватансозӣ худохоҳа бибинед дӯстои азизам, агар ки мегӯянд ку ба булбули касе гудак накун мегӯянд ку, яъне ҳар коре мекунӣ ба булбули худат бикун мегӯянд ку. мегӯяд булбули худат агар насарояд булбули кас қатъию фарзанди ту намешава мегӯянд. ҳамин хел гап аст. ҳамин чизҳое ки мо мебинем мераванд мардум аз дигар кишварҳо дӯсти ма ва бародари ма ва брати ма ва брати нари худам ин амада самолёт дод, ин амада ҳавопаймои бесарнишин дод, ай мегиранд меёранд. воқеан ҳам аз нигоҳи ма умуман кори дуруст нест. бовар кун. дар ҳолате ки агар миллат ғурур надошта боша барои ватан ва ҳимояи ватан, бигем аввал тамоми ҳам бесарнишинои Эрон биги биё фоидат намекунад. имрӯза он чизе ки мо дар Украина мебинем ё дар дигар ҷо мебинем ки ҳамин ин ғурури миллат аст, яроқ не. Россия аз он дида яроқҳои бақувваттар дорад, аз он дида техникаҳо дорад, аз он дида зенитҳо дорад. вақте мо мебинем ки мардум ки ҳамон кайфията надора, мардум ҳамо ғурура надора, нистоид бидааст да ҳамин яроқам, ҳамин мол мулкам, ҳамин чизи чора ё ҳамашон бигем ки як паражняк будааст да, паражняк. яки дар ҳолате ки агар мо мебинем мардум ҳамин ғурура дошта боша, мардум агар ҳамин ватандӯстиро дошта боша, агар бовар кунед дӯстои азизам ку ҳамин лапотка қатику мезада будааст. ҳамин имрӯза ман муқоиса мекунам да ҳамон армияи Россияро ба армияи Украина ва
غروری مردم و همون وضعیتی همون زده ایستادن کو. ولی بعضی ها میگن که نه و امریکا هم چی داده است، هم با مطابق قانون قاعده یا که اروپا همین چند تانک داده است یا چند تا راکت داده، همون چی داده است، یراق داده است، یک تیر طوفان داده است. نه که غروری مردم اوکراین را زشته کرده ایستاده است، نه یراق. اگر یراق وظیفه را حل میکرد کو مسئله را حل میکرد، او یراق که روسیه داره باور که نیم دنیا را جمع کنی یراق شد چنین روسیه نمیشه و نیم دنیا را اگر جمع کنی. نه که در حالت موتیواسیا غروری وطن که نیست او فایده نمیکرده بود است. واقعا فایده نداشته بود است. نه هموطن عزیزم. پس همینجا من خلاصه اید اومدم که چم از اونه که میره در پیش یک از خطا شرمنده کده و زورا میکنی و اکم ده یراق بته، اکم ده بایرختر بته و اکم ده بسرنشین بته. ما در پیش او سیلفی کنم و اینه ما دارم یه عروجیاره ما زورم گفتگی چیز کو یا همش یه رونده بده است. من واقعا هم میگم این چیزا در حالتی که اگر ملت غرور داشته باشه، ملت مردش مرد تربیه که کو، نر ملت نر تربیه که با خدا قسم است با بیل لپوتکا کو میزنن دشمن نابود میکنن. اگر یک دشمنی چشم علا کنن با بیل لپوتکا میزنن کو نابود میکنن. لیکن در حالتی که ما میبینیم امروز ضعیفی تاجیکستان و گیم هر یک انسان میتونه امروز تاجیک زیر پا کنه، تاجیکستانی را زیر پا کنه، میگن که شیر مرده شیرای. باور کنید شیر مرده شیرای، زنده شو بیسته. همین مردای تاجیکستان که اوی که غرور داشتن، اوی که نومشون در گوش مردم شیشتگی بتو. میگم یک زمان یک من ندیدم لیکن نقل میکنن ما یا سگ داشته بودیم بسیار گنده بوده است. وقتی میبره میبرنش در عدیر میپرتوین یه هفته هیچ که عدیر نمیره و او رفقتی. یعنی که سگی که گیزله بود، سگی که از او میترسیدن از مرده او میترسیدن، زنده شو بیستن. شنوندن غفور سیدوی، زچومارید کردن یعقوب سلیم و غیره انسان هایی که او را نمیشه پلیسیا و نمال ملک شتفتیست چی درد داره کمیرا من میکنه چی کنه میشه من کرده است کمیرا. دیره بکشیم پولیس مل داره اینجا کامرا تپیده. وقتی همین انسان ها را شنوندن، همین انسان ها را نابود کردن، یعنی که در دشمن لقمه داد، ده حکومت در دشمن لقمه داد که کرچی ما مردوش شکستیم دیگر نمی‌بینیم کلاه موندگی هست دیگر، اما بزنینش و بگیم. امروز شما میبینین در دیگر جو یک بگیم واقعا هم اگر یک کسلی که نمی سلفه بزنه را گشته نتونه بگم ما چیچنسم 15 تا از پارتمنتی شیشتگی که گب نمیزنه در پیشش. میدونیم برای چی؟ برای که او را همون نروش یعنی که سیاستش موندگی است. ایوش نه ایوش نمی گفتیم گپورنگی من توری نمو نیکی همون انسان هایی که بدن در همون زمانش سیاستش هست و اوزی رو پیر شدگی هست. نیکی همه را امروز سیاستش در گوش تشتگی است. یا میگم که خنک زدگی سلفه میزنه نفس کشیدن نمیتونه، لیکن نومش
چیچن است کو 15 تا اسپارتمنت شتگی باشه دیگر ملت در پیش نامو خنکزاگی گپ زدن نمیتونه. سبب چی؟ سبب میدونه که از پشتش کدام میویه. او خودش نه. او خودش شپلاق بزنی مثال گیرم او دیگه تمام میکنه. یکی میگن که از پشتش آدم هست میویه. یعنی که پشت همه وقت که همو گپو رول بازی میکنه، نه اینکه خودت پشتت. یعنی کی ایستادگی است در پشتت. وقتی ما میبینیم که مردم همون پشت اینو گرفتن زندان کردن، اینو گرفتن. تشکر یک از چی نوشته است گذرونده استردن آخر همون رنج جمعه گیرم ده با همون $2 دیگه با $2 دیگه پرتو هم رنج جمعه گیرم نرسیده است $2 دیگه. غرور ملت شکستن کو غرور فهمیدین؟ همون ناموسا را کو نابود کردن. همین چه خیلی خونه ستم داره، همون ستما را که گرفتی او خونه دیگه شتت میکنه و گارانتی نمیشه و در خونه. همین انسان هایی که بدن اگر گرچند خطا کرده بدن و غیر کارها کرده بدن، اشتباه ها داشتن، انا بسیار بگیم یا شاید طرف میمونه نیکی بگیم باید برای ستم ملت بعضی چیزا را کو میقپی. برای غرور ملت میدانی اشتباه است کردگی است، میدانی خیانت کرد، خطا کرد، خیانت کرد میگیم، خطا کرد میگیم. یعنی که او چیز اصلاح میکنی و بگیم میقپی میستی. اگر او را بشکنی کو، او را اگر نابود کنی ها نوجبدگی را کو چشمشوجه هوی میشوده میگه بس که نه افتاریتت بود کو او داته خیانت کرد یا کار کرد، نه که او را افتاریتتش در دیگر جو در گوش شیشتگی است. او دوخی ملت است ده، یعنی که دوخی جوان است. همین بدگی همین یک چند مردم کلوب که بدن امروزه ما بعد از همین نوارو که زنش مرده است، دو فرزندش مرده است، او این خیلی شتایی که میگه من خونه ندارم، میگه نمیگه من زن مرده است، دو کودک مردگی است، خونه است، من در کوچه هم زندگی میکنم. نیکی زن فرزند چه حقش دعوا نکرده میگه که من خونه بسازیم تین یاردم کنه که من دیگه جای زیست ندارم. او دا پاخرینده دیگه زن و کودک ده. یعنی این نشانه نبودن غرور است، نشانه نبودن ناموس است. یعنی که ناموس همین چیزا شکستگی هم نیست. خیلی در بین مردم کلوب هم من بگیم همین نوار ده، همین چیزا ده من هیچ چیزا ندیدم ده. یعنی که یک انسانی باشه بچه جا بیو خونه و در همون یا طرف زنی ما فرزندی ما اینجا در خونش باید جواب بگن. یعنی که در وقت زمانی که در کلوب ما خونبه ها بود، مردم کلوب، مردم ختلان خونبه ها می گرفتن. امروز چیده است میگه ما را خونه بسازیم تین، میگه ما خونه ندارم در جو خواه میرم. میگه این با عوض خونبه های فرزنداش شده استوده است ده. ما را کریش هم روز کنه خونه مساز کنه. میگه ما جای زندگی ندارم. میگه جای پریستاوید کده استیم، جای کجا کتیتسا کده استیم دمو این $3 دیگه قریب یا بالون رنجا یا همو کلپاچوک شما گیریم ده. همو دامش میبروه کم اخکم میگیریم امرا پاگم هم میرم میخرم. حاضر کلپاچوک شما خرم بعد بالون شا دوستا بعد خچه میگیرم. فهمیده؟ یعنی نیست اون مردک میگه که من خونه بسازیم، مرده فرزند، مرده زن، مرده یا همش کو 0%. من خونه بسازین میگه یاردم کنین، خونه بسازین میگه التماس میگه ما زندگی کنم. میگه من جای زندگی دیگه ندارم. میگه یعنی 0% چی دست ده غرور 0.
полный рост 0% шидааст. Ман ҳамин чиза дида бигем ки камтар зиқ шидам. Яъне чаро мардум иҷо омад зад? Барои чӣ? Барои он ки мотиватсия нест. Мо мотиватсияра зиндон кардем, бурдем пишти зиндон дохтем. мо дар вақташ ҳаминора дида, ҳамин командирора дида, вақте мепурсидан чӣ мешавем, мегуфтан ку мо мегуфтем военӣ мешавем. яъне ки чӣ хел форма да ҳавас доштем. вақти ёра шикастан, аблава кардан, хизмата бурдан, шароити хизмата як шароити туфта кардан ку дилмон аз ҳамун формаи ҳарбиам монд. нарафтем ҳам хизмат. кем нахрин дар кор аст, чӣ аст? ин хизмат аст ё говхона дига иҷа? медонем барои чӣ? барои ҳамун мотиватсияҳо бигем ки шикаста шид. ой ки дара, ой ки братишка. охрана хонест, охрана бидора. ҷамон меқа суҳбат кунем. ҳамин польша чизи хуб дора, ҳамаи дому охранаҳо доранда, ай чор тараф охрана дора, ҳамин чизора. ва дар як қадам да камера мондаги. камтар дига суҳбат кунем, ба мерем хоб мерем. фаҳмиде? яъне мотиватсияҳо зиндон шиданд. мо ҳарбӣ мехостем шавем. форма, военӣ, бигем ҳамун либосо дар бар, ҳамун бигем яроқҳо задагӣ гуфти ҳамун гапо, ҳамун худоро шукрш хай қад бастам, ҳамун ҳаст охи ба ҳамун ҳарбира. ӯ либос ҳам пӯшем, да ҳам бармони қавқаш гуфти ҳамун гапо тавларзаш мегира беста. хай неки замонаш омад чӣ шид? замон омад ҳарбира фарсуда кардан. системаи ҳарбира ридан дар дуруни системаи ҳарбӣ. имрӯз ҷавон мегрезад, намехоҳад баравад. сабаб нест мотиватсия. имрӯз ҳамсоя давлат ё дигар инсон озод метавонад дар замини ту претендоват кунад. сабаб чӣ аст медонед? сабаб ҳамун мардое ки нахеле мебиромад дар майдон, дар бараш любой инсон мерафт рост мешид. любой инсон, на ин ки ӯ оле дар кулоб овардан сёмка кардан, я чанд касаво мо бачаҳои кулоб мерем, ҳамашон ба худо нашаманданд. ака бигем да, ака дига нашид. бигем да дигар. воқеан дигар ҳоҷияти дигари хеле ҳамин хаб карданам, мегӯям ки хитфанкиниам дигар бигем айб аст. биен мо реала бигем, мардуми хатлон ё мардуми бадахшон ё мардуми суғд, мо бояд бифаҳмем да, хитфанкинӣ накунем. медонем барои чӣ? барои ки як инсоне ки аз номи дин ахмақӣ мекунад, ман ӯра динбоз гуфта гап мезанам, диндоро хафа мешаванд аз ман, мегӯянд ки ту як одама барои ӯ як ахмақ ту дина нагӯ, мегӯяда. манда мегӯяи гапа да. ман баъзан ҳолат мешинам, ҳамта фикр мекунам, мегӯм майле, хай ту динаи қадар дӯст медоштаи, диди ки ҳамун одам дар дин ахмақӣ кард, ҳамонро чем ма гуфтан ту бихезӣ бугӯ, ту ӯра бугӯ, ту пеши раша бигӣ, ту ку дина дӯст медорӣ, бештар мефаҳмӣ. яъне ки ма ӯра гуфтестам, дина не. ҳатто ки ино динбозора дин медонанда, охе пеши раша бигӣ, ҳамин чизо нашаванд. ту бибиро гап зад, бибиро фаҳмон, бибиро танқидш кӣ, бибиро бугӯ ки аст, ту бугӯ, ма не. гуфтаги гапора мегӯм бугумшон, бо баъзеёш хафа мешаванд. не, вақте ки дар як чиз ки иштибоҳ дидӣ, ӯ дигар аз хиттам боша, бугӯра бибиро. барои чӣ? барое ки ӯ ҳамун моли ту да уже зарар расондеста. яъне имрӯз бибинед чӣ қадар инсонҳо дини мо да зарар овардан расонданда.
мардум аз дин дилмонда кардан. Вақти мо вора гап мезанем ва одамои диндоро, одаме ки дина дифоъ мекунад бояд баримада рост шава бигавра, бига ки ахмақ аст. Ты дин қатӣ бозӣ кардестӣ, ты мардума да даверияш даромадӣ, ты имрӯз омадӣ шарманда кардӣ ҳамара, ты ки хита, ты чеҳрат ошкор кӣ. ҳамин чиз аст мушкилӣ ки аввал аз дин мегӯянд, гап мезананд, мардума ба бовариш медроянд, мардум эътиқод мекунад, баъд ҳоп мегирад тараку придават мекунад. дар ин ҷо бигем ки ту уро як одами динӣ мешиносӣ. ин проблема аст. ё ки як одам зада истодааст. ман биромадам амуро падилид кардам, менависанд мегӯянд ки баъзе инсонҳо дина бад мебинанд, барои ҳамун ин чизҳоро ошкор мекунанд. Не, ту биро дами раҳи уро бигӣ. имрӯз иҷа мешавад, фардо як ҷои дига да мешавад, рӯзи дига бо ин чиз як ҷо такрор мешавад. пас шумо бибироед диндоро ва инро бинависен, бигӯен, подпис ҷамъ кунед, намедонам, суд да битенаш. ин чӣ ситуатсия аст? хелас бояд ин чиз шавад. ё имрӯзаи Афғонистон ҳамаи кор айноми дин шида истодааст. яки тамоми ҷомеаи дигар диндоро хомӯш ҳастанд. яъне маҳкум карда натониста истодан биромада. намегӯянд ки нодуруст аст ин чиз. ин ҳаракати ту мекунӣ фардо зарар ба дин мерасонад. мисол бояд бибироянд, гап зананд. не ки ҳеҷ ка гап намезанад. вақти як одам ин хатогира гап зад, мегӯянд ки и ту дина бад мебинӣ ки ту ёра мегӯй. ӯ иштибоҳ карда истодааст. бо ҳамуро худаш мегӯяд ки ӯ як ахмақ аст, мегӯяд ӯ хато кард дар ин дин. хоб яъне ки ман хатои ӯро гуфта истодам. пас ту бихел бигӯ. ту хаторо дидӣ, аз ман бештар мефаҳмӣ. ҳамин хел гап занӣ хафа мешаванд. не ки маҷбурӣ ки бигӯй. дигар ягон илоҷ нест. яъне ҳамин чизо имрӯз агар ки бигӯем ки мо ҳам хаб кунем, якчанд чиза ба ҷо кунем, фардо рафта рафта ин чизо калон мешаванд, фардо об рӯи кулоб мерезад. фардо дигар ҳеҷ ка кулобда бовар намекунад. баъд ошкор шидан бад. бояд имрӯз мо бояд бигем ки ҳамон одамое ки овардан дар ҳамун наворо бировардан, ҳамашон он ҳамун бачае ки задан киштан дар навор буд. яъне ӯро барои чӣ киштан? барое ки наша гуфта ё ки наркотик гуфта бурдан киштан. барои чӣ? барое ки ӯ инсон дар чорни списка буд. яъне ӯро доим постоянно мебурдан, ӯро мегуфтанд доля бите, ӯро мегуфтанд ку бо ки чӣ кор мекунад, хабар бите. ҳамин ситуатсия буд. барои ҳамуро бурдан ҳамуҷа задан киштанаш. просто ҳамон мезадагӣ бачаҳо ки дар списка ғалтидагӣ ҳастанд, ҳамон кайф мекардаги бачаҳо, ӯро дига постоянно инами допрос, файрод кардан, инами дилошонаку руғани зиғерворӣ гирифтагӣ аст ӯро. ҳам бачаҳои вегетариан ҳастанд ку алаф қати сар кор доранд. хеле гӯшт пӯшт намехӯранд вегетариансои кулоб. ӯро ҳамин аҳвол кардагианд. ҳамун наворое ки шумо мебинед ӯ ҳам бачаҳанд. давай мебироен ҳамҷа туп мешен, ҳам гапо меқапен автомата дар дастотон як гап мезанем. ё куна ташаи вертолёт мепара қариб биғалта, мо чанд соат парвоз кардем, мега гап мезана. ё ҳамашон ба худо вегетариансанд. аммо алаф қати сар кор доранд, алафхӯраканд, алафчарак. ё вегетариансоанд. ё ин бачаҳоро гарени ғам метаванд. ин бачаҳоро дигар ку чапшона чап гардонданӣ намемонанд. доимо як ҷо дуздӣ шава, ёро мебаранд, як ҷо намедонам як чӣ шава, любой проблемаи на танҳо дар дохили кулоб, району қишлоқода мешидаги проблемода иёра якум мебаранд, допрос мекунанд, якум мебаранд, гап мезананд, якум короче первый ҳамин якум удардай намемондагианд. барои чӣ? барои ки хай бачаҳои ҳамун вегетарианса. атак наомадем, рафтем дар Амстердам кафеай ресторанай медрои гуфти ҳам гапо менюш да навиштаги ай заказ мекунӣ, миёра мегӯи ки ман вегетариансам, ман гӯшт пӯшт намехӯрам, алафа биёре, ҳамтаре алафи кабутӣ миёран. кабутӣ рост кардагӣ дар тарелка бо официанташ дар мета, бо гуфти ҳамун гапо бо хизмат мекуна,
бо агар дар нагира вентилятор қати хеле пуф мекуна ки дар бигира алафат агар тартар боша бикаш ҳичка корот надора да берн меброи да тай магазин гуфти ҳам гапо рост кадаги магазинода фурухтаистанд ягон проблема надора и чиз дар тоҷикистон ман аст и чиз дар давлатҳои нам хеле беақлҳо ман аст барои чи барои он ки ҳамин и чиза ман карда намешава аввалаш ман карда намешава яъне и чиз проститутсия бисёр чизо аст ира ман карда намешава ира бо мутобиқи ҳамун рафтор бояд легализатсия кунӣ контроли давлатда бояд бигирӣ мисол ҳамира амстердам контрол кардаги аст чизи ҳукуматда легализоват кардаги аст ай тамоми дунёи инсоно меоянд чиста дар намҷа бишинанд ку аддушин ҳами дар пешат политсия рост истодаги ай ку политсияра мегӯй зажигалка қа дарш бите мегӯй политсия киса зажигалка мебурора дарш мета ба худо қасам ман рафтам просто ку кайфоват кардам дамҷа завади чӣ мекунид политсия омадеста мегӯй excuse me дори ҷондиргалка мегӯй ку ай кисаш ҷондиргалкаш ҳаме бурора чих мегӯям дарш мета тира ку завадид мекунӣ да тамоми ҳавасат мерасида мегӯй ки бубин ҳами чиза политсия сир мекуна мегарда бо дар кор шава ки худаш дар мета яъне дар инҷа легальни аст барои чи нелегални кунанд мафия зиёд мешава чорни зиёд мешава чорни худо омада дар қатли кушторҳо сабаб мешава ҳамира да худаш дар давлат омадеста магазин легализатсия ҳичи чорни не стандарт нарх муайян кардаги ҳастанд граммашда мезадаги одамам шиштаги задаиста бо агар як сар сахт об бихӯра агар шишта бимонӣ бо политсия ҳамият ов дора овуд мета баъд бо як чиза ки дига дора хе сафедака хе пеш бини дамешака камтараки ба худ биёӣ бо гуфти ҳам гапо бо политсия мега сози бо мехези бо танота хеле метака ҷазир шида иҷа ҷои ноқулай шишти гуфта ва мегӯ ягон ҷои қулай ҳаст мега онаҷа устал аста мегӯ хе биқа айдистим ара ту ҳамун устала ки маза гирехтагия бо мебаранд мешнонанд дар уҷа бо шамолот метан агар гарм боша ку бо шамолот метан ки соз шидӣ барои чи барое ки давлат ира контрол кардаги аст мефаҳмед ана ҳами чиз ҳами вегетарианӣ сабаб шидаги аст ки ҳам вегетарианҳои бачаҳои кулоб вегетариансо ки ҳамун гӯшт намехӯрдаги бачаҳко саркор ба ҳамун кабутӣ доранд уан уна моро овардан навор карданд инами камбудиҳо инами чизо аст яъне ки имрӯз ғурурора шикастанд зиндон карданд ва ҷавонон уже дигар ғурурошон гум шидаги аст ва ора меоранд маҷбур намуҷа меган ки давай номи кулоб ҳоле ҳам бубинед ҳоле ҳам ҳамун номи кулоб дар гӯши гуфтем қирғизу дар дигар ҷо шидаги аст ки кулобиё мо гуфти ҳамун гапо ҳамун любой решёткара чапа мекунанда яъне ки бибин ҳоле ҳамун ҳамун имрӯз 30 соли ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмон дар гӯши вилояти Суғду вилояти Хатлону гирду атрофу пойтахту ва ғайра ҷо кулобӣ инами номқатӣ инами сиёсатқатӣ омада истодааст мо кулобиёем мо ҳукумата гирифтагием мо кулобиё ҳеҷ када наметем ва тасаввуроти мардуми Суғдам агар мо ягон таҳаввулот кунем бихезем ягон кор кунем кулобиё меоянд мора яъне ки уна меган ки ҳози кулоба маи безор шидаги аст мегам кулобиё меоянд барои нам хеле чизо якчанд инсонҳое ки ҳам хеле вегетариан пегетарианора ҷамъ кардагиянд барои нами навор павор пугат кардан барои нами чизо иёра истифода мебаранд реал нагуфти ҳам гапо решётка чапа мекардаги бачаҳо ӯ намебироянд навор кунанд ӯ аз ҳами ҳукумат ҳам безоранд аз дигарш ҳам безоранд ина яташма ман ҳеҷ вақт ай пишти нами сохтори Раҳмонов намехезам бирам як бародарма хафа кунам ё як дигара хафа кунам барои чи барое ки уже ин сохтор фарсуда аст ин сохтор зиёнаш дар кулобам расида истодааст дар Бадахшонам дар дигар ҷоам ин сохтор просто ку фан карда фан дуруғ қатӣ бигем управлят карда истодааст дуруғ дигар ҳеҷ чи нест беғарзаи дуруғ ин сохтора дигар на кулобӣ падержавод мекунанд на бадахшонӣ падержавод мекунанд на суғдӣ
فقط یک چند پریداتلای هستند که از نام همین ملت ها استفاده میبرند، از نام همین خلق ها، از نام همین منطقه ها استفاده میبرند. گویا که вот این همین منطقه ها ایرا поддерживать میکنه گفتن، یعنی دبری هست. یعنی این چیزو بگیم فکت دروغ است. انشالله آینده هر انسانی که پرزیدنت میشود اولین کاری که باید با همون غرور ملت بیشتر کار کنه، یعنی ناموس بچه ها بگیم در تمام کنج منطقه تاجیکستان بگیم یک رژیم سپورتی باید داخل شود، یعنی سپورت زال ها و غیره چیزهایی که همه جوانو بگیم که война обед айку любой ситуация соати муайян бояд дар спортзал бошад. яъне ин чиза ҷавонора маҷбурӣ намешавад, ин чиза карда маҷбуриам намешавад. ин чиза чӣ мебардорад? ин чиза ҳамун спортсменҳо, ҳамун инсоное ки ҳастанд, ҳамун чизо мегӯм ки мо вақтишда военёро медидем чӣ хел бигем ки формо қатъи мегаштанд дар кӯчаҳо, бигем ҳурмати эҳтиромошонам бо зур буда хеле як мусфеда, як кампирда, як модарда ҳамун замон ҳурмат дошт. як одами бигем калонсол як чиз, яъне ки бисёр як ҳурматҳои хуб доштанд ва ӯро мо медидем, ӯ рафторошона, ӯ форморо, ӯ зиндагиро мо военӣ шидан мехостем. яке омадем баъд аз ҳамон камтар баъд мо дидем военира ридан партофтанд. ба ҳабла ва сиркна дига ҳеч ка намеравозӣ, маҷбур мебараш. яке ҳамро агар камтар шароит кунанд, камтар таблиғот баранд, камтар ҳамун зиндагии ҳамунҷоро хуб кунанд, одамо очирад местанд бираванд, очирад местанд ки бираванд дар ҳарбӣ, инсони ҳарбӣ шаванд. ҳарбиро мебинӣ дилат аз ҳарбӣ мемонад. барои чӣ? фаҳши фоҳишахона, оччата фалон, оттата фалон, аппата фалоне, фалони очча, ты фалони очча гирифтан овардан соф нами гуфти ҳама эмомалӣ худаш ҳамонро ҳамин калимаране ки дар зиндагиш рост гуфтагиаст. айдрин чанги хок овардааст, лампастора додааст ку ӯ военира чӣ медона, ӯ ҳарбира чӣ медона, ҷалби солдата чӣ медона, бо муносибат бо устав нест. дар ҳарбӣ устав вуҷуд надорад. устав даҳани унаму даҳмардоай, даҳани нам трактористоай, чизе ки бига, чизе ки унаму бига, унаму устафай. нест дар ҳарбӣ уставе ки бигем ки положенный солдат боша, намедонам положенный офитсер боша, робитаи байни нест. гапи мезадагиш солдат байни солдат бояд фалони апа, фалони оча, фалони оча, фалони апа, фалони хоҳар, фалони зан, иними рафтор бояд боша. уҷа кӣ мерава хизмат мекуна? ки уҷа бирай занта, апата, хоҳарта, очата рӯзи дуроз ҳамин каҷи клети куру пур кадоми аст бояд нами тира қорат куна, барое ки ту наврафтагӣ за чумарини уҷада. бояд тира бизананд, бояд тира битарсонанд, бояд ту наму айти 6 моҳ пеш омадагида пачинатса кунӣ. яъне устав нест, гапи 6 моҳай. чизе ки унам бихоҳа тира мега бихе ман давқот тайёр ку, бихе наскиёи мара бишу, бихе турсики мара бишу, бихе намедонам ба мара об биги биёр, бихе ба мара нос биёр, нос ҳаме каша, бихе ностувкунак биёр, бихе рақс ку, бихе ба мара анекдот бигӯ, афанди бигӯ, суруд бихон. яъне ки кӣ мерава дар ин хели ҷо? ки фарзанд ча мемона бирава? барое ки ҳамон рамзи ҳарбӣ нест дар уҷа. ӯ либос будан қатъи як рамзи ҳарбӣ, як қонун қоидаи ҳарбӣ ки дар уҷа як инсон ҳарбӣ мешава мебирояд, ӯ чиз нест. бояд ин чизоро бигем ки бояд дар 30 соли эмомалӣ ира дар танзим дуроварда натонист. эмомалӣ рӯзи дуроз тӯй мекова, дар ки ҷо тӯй мешава танзим кунем, дераждени танзим кардааст, тӯй танзим кардааст, худоӣ танзим кардааст, садақа танзим кардааст, ид танзим кардагиаст, намедонам чум чиз карда гаштааст. да умуман проблемаи инсон, ҷомеа ин чизо нест. ид проблема нест. дар ҷомеа ягон зиён намеорад.
نه جامعه را به غرور میکنه نه به غرور. خیر خدایی هم همی است، یگان ضرر نمیاره. توی هم همی است، صدقه هم همی است. ایو вообще زیان ضرر نداره در زندگی. زندگی ضعیف شدن حربی ضرر داره، بیناموس شدن جوان ضرر داره، مردی کار شدن جوان ضرر داره در بین دوست و دشمن. ایو روزی درست تنظیم توی تنظیم نمیدونم خدایی و مرکه و ایده دیراجدین را تنظیم کرده است. دیراجدین را در رستوران قید نکنه، دیراجدین را در اینجا قید کنه. دیراجدین تون دا باید 15 آدم زیاد نباشه، در تویتون 15 آدم زیاد نباشه. جمعگی من است، شنبگی من است، پنجشنبگیش من است، انا شش ماهگیش من است. چیلا اوسکی کروک کنین، یک سالگیش در دسترخوانش جمع کردن دا 15 نفر کنین. تویتون دا 150 نفر زیاد نباشه، داماد طلبان دا باید 12 نفر نباشه. یا یبانوتیان یبانوتیان. تو چیکار داری؟ یک آدم چیکار میکنه در زندگیش؟ تو حربی را ببین، تو علم را ببین، علم چی شده ایستاده است. تو غروری جوانو را ببین، تو مردی کارا را ببین چی شده ایستاده است، چی احوال است. یعنی که گلوبال پرابلم موندگی برای هشی مردم. تو رشته خیل بمون، تو رشته کالتا بمون، تو رشته دراز بمون، تو مسجد نرا، تو 18 سالگی مسجد نرا، تو پوچو تو نمون، تو دست در بالای نافت نمونده پایین نافت بمون، تو نمیدونم چیلیک تنه بردار، تو از آن بلند نگو، تو بمدود در ایره بخون، تو امر معروف در باید تعریف حکومت بکن. این یه بانوتیزم های ریال نه، یک بانوتیزم است که این در جامعه یگان رول بازی نمیکنه. وقتی غرور ملت در جای او رو بینی در کارش بر بمون، این دیگر این پاتک شد میمونی نماز میخونی، تنگ میکنی نماز میخونی، این بلای نافت میمونی دسته پایانی نافت میمونی، نمیدون رفع چی میگن اداین میکنی. ایو یگان رول بازی نمیکنه. برای که وقتی ملت حسیات غرور خیچه میدونه، او را یگان چی شکسته نمیتونه. این امام علی پروستا ضعیفه، میترسه. پرابلم داری است، امام علی میترسه. امام علی برنامه نداره، برنامه آینده سازی، امروز سازی امام علی یگان برنامه نداره بغرض از دزدی. و برنامه امام علی همی است که یک روز در پارلمانش بحث شدگی بوده است، همون نوارش هم است، ما گو ازاد بگیم یا اولاد بگیم. این همی چیز در پارلمان بحث کردگی است. تمام. یا بدل خیچون هر روز قانونی نو میبرورن، ماشینی نمیدونم فلان بیاره، ماشین دیگه ماشین نیاره، اینای ماشین بیایا، اینای ماشین نیایا، سالش نهی باشه، نومراش نخیلی باشه، مدلش نخیلیش قبول میکنیم نخیل. یا یبانوتیزم است، یا هیچی دیگه نیست. یا دلبایو هستن که هیچ پروگرام آینده ندارن، عقلشون همین چیز ده میگیرن. عقل اینو نمی هر پروگرام که میگیرن، عقل اینو نمی قدم میگیره. عزیز یاد یا عقلشون نمیگیره، یا عقلشون بگیره که جوانو را اسپارتمنت کردن در کورس، یا عقلشون بگیره که او نمی یک آدم احمق است. من میدونم میفهمم این چیزا. سیاست همی است. یکی او انسان غرورش در دیگر جاشتگی است، او انسان نامش، او انسان افطاریتش در دیگر جاشتگی است. من میدونم در جای احمق است. یکی ماکسیمال گفت که همون گپوی را کار کردن در کار است. ایده نمیبری زندان کنی. برای چی؟ برای که میگن که اوزای علی میگه پیش علی میگنش چی میگن؟ یک همتر گپ است که وقتی که آوازش وقتی او را در گوش دیگراش شتگی است، تو را کجا میبری زندان میکنی؟ او ایتنه او اینه ارمی ای گفت که هم گفت بیچاره گشنه نه، او اونو میترسه. او غروری او دروشتگی است، سیاستی او دروشتگی است، سیاستی ضعیفانه ایتنه. او را باید ماکسیمال درجه باید بیرندمونی، ماکسیمال درجه باید او را احتیاط کنی. که برای چی؟ برای که او را غرورش هست در اوجه، او را آوازش در اوجه هست، او طرف میتورایی.
ура намебарӣ, бояд бикишӣ, ура намебарӣ зиндон кунӣ, гарчан агар зарарам боша. баъзи патинкаҳо пора мезананд, яки хишруки аст, потам занаку ягон туй пуйда мепӯшӣ ура, барое ки фасонай патинка. ҳамин духтарора бечораора аксариятшона пошуна туфлиёшон мезана, барои нукш борик аст, не по кайфу аст, хеле пои духтаро роҳат намекунанд дар туфлиёшон. не ки туфли зебо аст, мепӯшанаш, барое ки ҳусн мебахша ба ӯ. ебанути унамӯи инсоное ки ту зиндон кардӣ, киштиш, бурдиш, ӯ инсоно агар ки гарчанд дар тоҷикистонам агар залар мерасондан, намедонам хатогӣ мекардан, не ки ӯра сиёсатошон дар дигар ҷо буд. яъне дигар инсон ҳиррик намекард нигоҳ кунад дар тоҷикистон. яъне ине хатогӣ аст. иншоалло оянда гуфти ҳамон гапҳо дар дасти мо бизана, полни рост як ҷавонора бигем ки дига тараф дига ситов додан, ҳамо рафтан лапотка зада кор накуна, брава намо спорт қатӣ. ман дар ҳами аврупоам якчанд миллатҳои дигара дидам, дар ҳамиҷа спорт қатӣ кор мекунанд, мераванд спорта мезананд, гуфти ҳамон гапҳо 6 моҳ 7 моҳ да як бои доранд, мераванд мезананд, пула мегиранд, меоранд дар тай поҳошон мерседесҳои SGB, DC, F класс дар тай поҳошонай, хона пона ҳам марамо ай тарафи бо спорт обеспечиват кардагиянд, меравад машқша мекунад, мегарда дигар. гуфти ҳам гапо бутерброд хӯрда, боиш маълум мешава, тайёриша мебина, мебироя бойда. яъне ки бисёр миллатҳо ҳаст ки хеле кор мекунанд. ҷавонои мо зиндагишона аз лапотка дидагӣ ҳастанд, яъне ки аз дигар чиз тасаввур накарда истоданд. медонем барои чӣ? барое ки падар ира намҷа бурда истодааст. вақти падар фарзанда овард дар як ҷо ва ӯ фарзанда дар як тараф мотиватсия дода, тела карда ӯра бигем як спорт да, намедонам як чизи дигар да, миллион намуди спорт аст пул кор куна, бояд бара бачаша уҷада аз уҷа кор куна. баъд тоҷикои мора бахили якдигариша киштагӣ ҳастанд. инамо ҳабиба мебинем, бовар ки хеле вақт кайф мекунам. тамоми бачаи ҳамун доғистона кашида бурда истодааст. любой каса ҳамун кашида команда иҷа ташкил кардагӣ, уҷа ташкил кардагӣ, дар дохили Россия ташкил кардагӣ, дар Аврупо ҳам ташкил кардагиянд, дар дигар ҷо ҳам любой бачаҳои худшона ҳамун кашида бурда дар тарафи спорт. давай намуҷа пака надори ёрдам кардестай дошти. баъд гуфти ҳам гапо хита подамон аймо чи аст, аймо Америка бираванд ку, агар ту рафтанӣ бошӣ тура дар океан ку ғарқ мекунанд, мекишанд ки нараи ту дар уҷа. намҷа ман 100 бор гуфтам ки як ҷомеаи солими тоҷико ташкил кунем. тоҷико мо ҷамъ шавем, биёем берун аз сиёсат, биёем як дутанга партоем, биёем ҳам бачаҳоро ҳамаша набарем дар таксиву дар шаурмаву дар питса кор дамонем, биёем спортсментоша ҷидо кунем дар соҳаи спорт, биё дигариша ҷидо кунем дар дигар ҷо, биёем амора кварплата муарплаташона битем, биёем документоша бикунем амора, то ки ӯ бимона дар иҷа соҳаи спорта бирава, як кори дига куна. биёем ҳамиҷа камтарак нашава, дар ҳамиҷа ҳам пага ҷору ба бигирем, кӯчаҳои ҳамиҷара бирӯем, биёем як худомона бисозем камтар. бовар ки намекунанд. чӣ кор кунам? ё гудак нестанд ки ман чӯб бигирам дум ё сир кунам ки ҷамъ шем бигум. не, бояд ино ақлан ҷамъ шава. медонем барои чӣ? барое ки ҳар ҷо ду тоҷик бошад, сеюмиш бизай дар уҷа. не, хафа нашен. ду тоҷик шиштагӣ бошад, сеюм тоҷик боша уҷа, сеюмиш бизай. тоҷика фурӯхта истодааст, тоҷика кишта истодааст, тоҷика заҳр дода истодааст, тоҷика диздида истодааст. охир чӣ кор мекунӣ? баъд чӣ кор мекунӣ ки ду тоҷик сеюмиш бизаст? намегӯянд ки бес обрӯи миллата задагиянд, авторитети миллата задагиянд, ғурури миллат ҳам задагиянд. биз бошум, зинда бошум. гуфтам ҳамун хисрбачаи Эмомалиро гапш аст ку, номард бошум, зинда бошум. биз бошум, зинда бошум. гуфта кун ҳамҷа маст карда гашта истодааст.
نیست دیتاره بگیم که بس ما غرور داریم ما ناموس داریم اپوزیسیا یکا برای خودتی او کمبودی را گپ میزنی تو بیزنسمنی یکا او تو برای خودتی بیزنس تا که نیکی ما بیرون از اپوزیسیا بیرون از بیزنسمن بدنمون ما بیرون از یک کسی دیگه بدنمون ما توجیکستانی هستیم یکم جدا غروری وطن غروری ملتی ما است باید ما ای را در پیش مونیم نه اپوزیسیا نه بیزنس نه دیپوتات دیپلمات بدگی ما نمیجا آمدگی را بزی دیپلماتش خطی ما داجه همی را ما در گفتم ای انسان ای تاری بز نشه غرور ملت اولین جدا میسته ناموس ملت اولین جدا میسته اونای وظیفه تمام بره اونای دیگر تمام بره اونای پرزیدنت تمام بره گفتم نمیشه وای خیلی چیز نمیشه ما بریم فقط در داخل تاجیکستان رستورانی براک بسازیم ما باید ای انسان ما باید خدمون را بسازیم براک نه او در ما یک دشمن میبینه ما در او باید یک دشمن ببینیم یک کس دیگه در یک کس دشمن میبینه سه مودم بز چهارم مودم نمیدونم بلد بزغوله نمیفهمی دیگه چیکار کنی نمیفهمی در این حالت بعد چی میشه کنیش نه این طرف بگیم که در پیش یه بایرکتر صورت میگیره این ما بایرکتر آوردم با خدا غرور ملت بیدار که کو بایرکترش با شوخی میزنن با فلخمان میزنن زاتو ای خطای فلخمون خودت میسازی نمیره ای ایران بطلبی نمیره ای امریکا بطلبی بیاری با مرا این ایراب تیمای رب زنم نمیره این ایراب بطلبی بیاری مرا تیمای ایراب زنم همین غرور ملت بدور که با فلخمون میزننش دشمنه ما همین چیز فهمیدم برای که همین مقایسه جنگ روسیه و اوکراین او یاروقی که روسیه داره باور کنین او армияی که روسیه داره و این армия و این یاروقی که اوکراین داره اینه قوق زدنشون کو برای که غرور داشتن وطن دوستی داشتن мотивация داشتن офицерский мотивация додагӣ ҳастанд ҳеҷ каҳоро ку победит карда наметавонад даканса мебироянд натеш яроқш ку фалахмон қатӣ ку рус мекунанд фалахмон қатӣ мезананд уруса сир мекунанд дига на ракетаи рус ёрдам мекунад на искандарш ёрдам мекунад искандарш ҳам номи искандар аст яъне ки уро бояд бигиранд номша ягон пушкин мона намедонам ягон андропов мона ягон номи дига мона искандар гуфтани ном урус искандар ном надора у искандари зилқайнар мегӯянд ку як таърих аст номи анаму искандар у искандар дунёро қариб гирифтагӣ аст яъне номи уро дар ракетаи худшон мондагӣ ҳастанд худихтиёрона у паложна нест ҳамиде агар ки миллат мотивация дошта боша марди тоҷик агар мотивация дошта боша ва бидона ки ай қафош кадом истодагӣ аст ва бидона ки ура як кас бизана як кас зӯрӣ куна ай қафош 50-100 тай дига тоҷик мехеза меояд ку у тоҷик ва у тоҷикистонӣ она шоу бара ку гова да гап медрора гова ку мега гап за қатима мо асна гов қатиш гап мезана мешина ина имрӯз диден кафтаро қатим гап задан ку кафтаро қатӣ чой мехӯрем гуфтам охирда гуфтан не намехӯрем ака ҳазор раҳмат авқота ташкилира задем ништияка гуфтан задан картошка фрира қатӣ гӯшт як қитира рафтан довольни ужинда наёмадан диге ужиндаи қанон гирифтам мондам ждат кардам наёмадан ужинда серан сағро ориқ зада паридан рафтан мотивация дар кор аст миллатда миллатда ғурур дар кор аст миллатда апора дар кор аст биз не биз боша агар дурнода ку и чиза сохтан қиин мешавад ҳаму бизам там тоҷикӣ вақти ту инайра мешканӣ ку بدون که تو آینده خطا شکسته ایستادی وقتی تی را نامرد میکنی کو تو بدون آینده خطا نامرد کرده ایستادی وقتی تو در درنی بزی کرده یا را شکسته استی پیشروی رفتنی نمونده استی کو تو بدون که تو بز
تا آینده خود تا آینده فرزندات اینم خیلی پیشروی نرفت، یعنی که پیشروی کردن نمونده است. پرابلم در نمی بزغالاگری دیگه چیز نیست. اینمی اروپا دا میگه بیاین بچه‌ها یک جمع شیم، یا زال ارگانیزوات کنیم، یک بشینیم، نمیدونم بیاین یک جامعه تاجیکی بسازیم، یک کلتور فرهنگی تاجیکی بسازیم، یگان جور ارنده دا بگیریم، هر ماه نمی بتیم 20 لوتی $10 $5 نمیشه یک باور که یک قیمت تاجیک شدگیم، بیاین جمع کنیم $5-10 جمع کنیم بین خودمون گفتیم گپو یک زدنی را ارنده بگیریم، بیاین یا سپورتزال ارنده بگیریم، بیاین بچهای اسپارتمنتومون را فایرات کنیم، بیاین بچهای اسپارتمنتومون مشق بتن، ما را بچه‌ها را مشق بتن تیار کنن، بیاین بوکس تیار کنیم، بیاین MMA دا تیار کنیم، بیا گفت دیگه شد بیا UFC دا تیار کنیم بچه‌ها را، بیاین درجه شرایط است، بیاین ما کار کرده استیم، خیلی کار میکردگیو بتن کم کم مشق میکردگیوش ماست، بیاین اسپارتمنتومون را بیاریم. یا کنم میشه اینجا میدونی اینجا میده که جمعش سیمش بزای نمیشه واقعا. بعد ای جمع میریم تاجیکستان امور از زندان میکنن که شما این کار کردین در اروپا. یعنی ببینین تاجیکستان رو برون برای که در اروپا یا جمع شون برای رشد کردن تاجیک، رشد کردن نوبی تاجیک جمع شون، رشد کردن برای آبروی وطن یا اینجا جمع شون، تاجیکستان میرون زندان میکنن یارو. چی به این کار کردسته؟ امام علی دوستدار ملت، برای آینده ملت امام علی خدمت کرده ایستاده است، برون زندان میکنن، اینجا بزاش اینفارماسیا میتن جمع میکنن میتن و اوجا رفتگیش از زندان میکنن، یا اوجا در خونهشون با 4-5 تا بزی دیگه با ما هم تاجیک است میدوه میره خونه اودا که بچه‌هاتون چی به اوجا جمع شده ایستادن. یعنی تاجیک یک شوی نمونده ایستاده است. وظیفه یک گروه تاجیک باقی مونده تاجیک پورا کرده گشتن است، پورا کردن. میفهمی نمیره بایی کریش نه فردا قرغز میگیره فلان میکنه، دیگریش میگیره فلانت میکنه، کیتای میگیره فلانت میکنه. تو اگر متحد نباشی، یا که یک گروهی که از امریکا پول بگیری و یک گروه دیگه از ایران پول بگیری و یک گروه دیگه از خیتای پول بگیری و یک گروه دیگه از روسیه پول بگیری و یعنی شما خانموی دولتین، شما هیچ وقت ملت یک کرده نمیتونه، سببش که شما زویسیمی از دیگر جا هستین. آن وقتی که ملت یک جا میشوه، لبوی انسان قطعی میتونه که گپ زنه، لبوی اصولوی ملت دولت دیگر کشورها پرنیمت میکنه، برای میدونه ملت متحد است. نه که اگر بدونه که او 4 تنگه ما بتم بینشون کنفلیکت شوه و اوتاریده هیچ وقت با امید ریولیوشن یا با امید آینده سازی نکنین. برای چی؟ برای که یک گروه از اینجا پول میگیره، گروه دیگه از اونجا پول میگیره، امام علیش از اونجا پول میگیره، دپوتات دیگرش از اونجا پول میگیره، عبیداللهش از دیگه جا پول میگیره، ایش اونجا پول میگیره. برای که نمی زندگیش ده باید پول از یک جا زدر مو بیاید که پروست تک پول بیاید. ملت فروخته گشته استن، ملت بیزنس کرده پول کار کرده ایستادن، خلاص دیگه یگان چیز دیگه نیست. میدونی نمیره. برای همین آینده ای وطن، یعنی گل شکوفان، آینده بهشتی روی زمینه، یعنی گل شکوفان دیده نمیشه. او کوچه دا 4 تا گل شنوندن قطعی اون نشانه گل شکوفان بودن وطن نیست. فهمیدین؟ تکشتو در امریکا هستین، در اروپا هستین، در روسیه هستین. ما این همه قصال از روز که همو عقل خدمه فهمیدگی هستم همین سیتواتسیون را که در سیاست هم نبودم، در روسیه هم پردلاگت میکردم همه تانو بیاین جمع شویم، بیاین یک گفتی همو گپو سر جمع شویم، بیاین همین یا نتاشه را رستوران میبری میشینی 5-10 هزار تر از خود کدیستی، بیا ماهانم 500 سم میلیسه قپیده 500 سم نه 1000 سم تا گرفته ایستاده است. 500 سم تاجیکا ماهانه پرتویم، بیاین یک کلتور خودمون بسازیم، بیا یک چیزی خودمون بیا بیزنس دا بروریم جوانمون، بیا یک استوست ما هم ای کوچروی استرویکا برآمدن بگیریم. این نمیشه و این کارای کدیستگیمون. این آینده در آبرومون هم زلال داره، در نام نیشانمون هم زلال داره.
بیاین اقلا ҳози кор кардестем бия 4-5 сол ҳами кора кунему неки ай ситуатсия биброем бирем ҳеч ка намекард ва имрӯз ҳам мегӯм ки дар Россия мегӯянд ки шанс наметан бале Россияда қиин буд чиз неки имрӯз ман мегӯм ки ҳамватанои азизам дар Аврупо ҳастӣ дар Амрико ҳастӣ дар як ҷои обод ҳастӣ ин ягон душманӣ ягон чиз нест аммо барои рушд кардани миллат ва ватани обрӯи ватани ту имрӯз сарҷам шавед имрӯз биёен ҳамун сентр культураро бикушоем ва имрӯз биёен спортзал бигирем ягон ҷора ягон спортзала бигирем ва тоҷико озод биёянд дар уҷо биёен ҳастанд ҷавоное ки наму я тагаш Таҷикистон ба пеш Таҷикистон ба пеш мегавағаз мекунад ҳай спортсмента ёхи бача неки гирифтан спортсмента як рақосада табдил додан имрӯз рақс кардестай зеби спортсмен нест дар кӯчата рақс кунӣ дар даруни бозор рақс кунӣ чӣ нишон додести ту як спортсменти ҳам комил ҳастам бачак ӯзбек бача будааст ту чӣ нишон додести бародарам ту спортсменти ту рақоса не ту мотиватсия бите ӯ рақс кардани ту мотиватсия намета дар тикток шиштанам рақс тоқӣ мондаги бача ту тоқӣ тоҷикӣ мондаи да сарат кам таракай гуфтиам гап серьёзно биши я мисли спортсмен бори я савол ҷавоб я серьёзно биши ба ҳаме дия лайк меброи рақс мекунӣ баъд шарманда кардӣ ҳамара ту ӯ нишонаи спортсменти нест рақс кардан спортсмен камтарак як чизи спортсменти нишон мета ҳастуна бачаке ки мисол метро Люблино будн депорт кардагиян инами бачаҳоро бояд биёянд я бало кунем даводав кунем биёянд як спортзал бикушоем пака иҷа шанси ҳамун развиватся ҳаст ҷавонои метонистагӣ биёянд як кор кунем ақаллан охи не яка намешавад ака туғри намегира ин чизо барое ки додам боша сеюмаш ҳатман бизайда дирнаш чӣ кор кунам ҳамватано 1 миллион пешниҳодо мекунам барои шумо оянда дар дасти ма агар бизана яки чизо амалӣ мешавад яъне 100%. Оянда ягон тоҷик намеравад дар ягон ҷо кӯчаровӣ кунад. Албатта ки оянда тоҷик бо ҳар ҷое ки мерава, ҳар давлате ки мерава, дар зери ҳимояи давлат мерава ва давлат барои дар уҷа развиватса кардани уда пул мета кор мекуна, бизнес мекушоя ва ҳар инсоне ки дар як ҷо бизнес мекушоя дар уҷа тоҷик мерава, уҷа як инсон глав нишон мешава фора нафора дар соҳаи тиҷорат ва ғайра чизо любой чи бикушоя, любой бизнеса бикуна, банкрот мешава, бо поддерживать мекуна. Хулас вазифаи давлат фақат дар любой давлат яъне ки барои рушд кардани барои дар уҷа як тоҷик рушд куна, кор куна. Агар ин як Россияда як марди кор чанд сум кор мекуна бечора. Ман худам кор кардагим 40-50 ҳазор 70 ҳазор кор мекунӣ. Дани момент 5,000 ша 5-6 ҳазор ша патент гуфта мегиранд, 5-6 ҳазор хона пулӣ метӣ, 5-6 ҳазор ҷои хоб метӣ, 5-6 ҳазор милиса пулӣ метӣ мегиранд, раҳ пулӣ мекунӣ, ин сусу мекунӣ, чанд сумат мемона, ҳаму бимона баъди хурду хӯрокат ҳаму 20-25 ҳазор пулат мемона. Неки агар як тоҷик агар дар ҳамуҷо бизнесмен бошад, моҳона дар ҳамуҷо 500-600 ҳазор рубл, 1 миллион рубл даромад кунад, дар Тоҷикистон моҳона роӣ мекунад мисол 100 ҳазор, 500 ҳазор, 400 ҳазор роӣ мекунад барои рушди Тоҷикистон. На ин ки барои рушди шиками хонагиҳошон 15 ҳазор, 10 ҳазор моҳона роӣ кунад. Яъне ки чӣ қадар тоҷик мардум миллат чӣ қадар бой боша, чӣ қадар миллат доранда боша, ҳукумат ҳамон қадар қудратманд мешавад. Барое ки миллат ки дора, миллат мепартояд ба давлатша, да ходи давлатша меёрад. Барои ҳамон оянда программа
полный на все 100. Любой давлат да, любой соҳа да аз буҷаи давлат пул ҷудо мешавад то ки тоҷик рушд кунад. хусусан дар киҷое ки агар 4 тоҷик боша, 4 тоҷик дар киҷои тоҷикистонӣ, 4 тоҷикистонӣ меравад любой давлат да, уҷада намоянда аз ҳамун финансивӣ бояд дар уҷа бошад. контрол кардан, дастгирӣ кардан, маблағи муайянша оварда расонда додан. тоҷик нарава аз як банки дига мара кредит тен тоҷик меяд мега ман ҳамҷа нами ресторана ки шуданим ё ман ҳамҷа нами автопарка ки шуданим пулша бояд ҳисоб кунанд, маслиҳат кунанд, аз ватан пулира бояд битан дар дасташ, кор ки бародар, кор ки даромад ки пули ватана бар бигардон тира додагира, хита ба по бихезон, ватанта фуромӯш накӣ, ҳама вақт ай даромадат ку бигзарон дар ватанат барои рушди ватан. як тоҷик агар дар як ҷо бирава моҳона 40-50 ҳазор доллар даромад куна, ӯ чишмиша пӯшида гуфти ҳам гапо 5 ҳазор барои рушди ватанаш 10 ҳазор моҳона мепартояд, барои 40-50 ҳазор даромад карда истодааст, барои рушд кардани ӯ ватан ӯра спонсорӣ кардагӣ аст, ватан ӯра ку пул дода ба по хезондагӣ аст, на ин ки ватан ҷору ба доду бира Россияда ҷору буру кӯча буру гуфтагӣ нест. яке аз программаи рушди хитоям инами чиз аст ки хитоӣ дар ягон ҷой нами корора намекунад. любой ҷо хитоӣ бирава аз давлаташ пул мегзаронанд то ки ӯ ширкатша бикушоя, корша бикунад. имрӯз дар Америка чӣ қадар ҷавонои мо фураҳай карда истоданд, аренда мегиранд, дасти кима кида кор карда истоданд. лекин мемра ватани мо ки унаму ҷавоно да бираванд аз Тоҷикистон, аз маблағи Тоҷикистон эмомали самолёт мехара фақат худаш да уна берошта. бихар фурора дар ҷавонои тоҷико фирмара бикушо, ҳамун чиёра бихар ё бихар битеш ҷавонода. пул бите, ҷавон фура харидания, желани дора ки ай худаш боша. Пул ай ватан бите. ӯ кор мекуна, ӯ пула бар мегардона. проценту условияш намон. бугӯ кор ки по дабихез пула бар бигардон. ҳамаам номус дора, ҳамаам инсоф дора. вақти ту да даста дароз кардӣ ку ӯ пажизн ӯра фуромӯш намекунад. инаи чизо аст ки мардума ҷавона ватандӯстӣ да мотиватсия метавад. барои ҳамун дар кор нест бирай ай Эрон мада бесарнишин ёрдам ки ё ки бирай як кас мада автомат ёрдам ки мада пистолет ёрдам ки илтимос мада ёрдам ки не. фалахмон қатъи ватаншона защита мекунанд. ягон яроқ дар кор нест. ҳар чӣ месозӣ ку аз худат бояд бошад. мега дасти хита буса кӯ миннати каса нашнав. инам бобои домило эшоно инам қадар қуръона хондагиян. дар қуръон худованд мега ки ман кулли дунёро мукаммал карда аз химияу биологияш тамоми чиз, тамоми кирми майдатарини зери замина зикр кардагӣ аст. яъне ки дига металлам дар ӯ аст, оҳанам аст, коркардиам ҳамаи чиз уже аз чиё чӣ мешава медонам. ина боби домило қуръон хондагиян. миёрем шон ёра худо хоҳа бишинен ягон яроқ придумат кунед. бисозен ку бисозен бас бидагис румоли зан, бас бидагис турсуки ҳазори зан, бас бидагис қоши мӯи сари зан. биен кори мардакӣ да бигзарем. мардакӣ мужской корда биен мужской дига мешинен мотам гирифта. мужской и дунё бино шудааст. одам таваллуд мешава мембира, ҳамун зан таваллуд мешава мембира, румол мекуна намекуна мембира. ҳар як инсона гуфти ҳам гапо. вақти ғурури марда мебина, занам ғурур пайдо мекуна ва ғурури тира ӯ зан ҳимоя мекуна. не ки дар ҳолате ки ту бишинӣ рӯзи дуроз дар масҷид мардума ҷамъ кунӣ ва баъд бигӯӣ румоли зан, ҳезори зан, мӯи сари зан, қоши зан, туфлиҳои зан, нохуни зан, дасти зан, оринҷи зан. киҷо мотиватсия мешава и ҷавонода? киҷо? бин дар таърихотон ҳамин миллои шумо ягон чӣ ихтироъ кардин? ҳамин қадар хондин қуръон, ҳамин қуръон хондин ки худованд мега қуръонда мукаммал кардагӣ аст. ягон чӣ ихтироъ кардин шумо? ягон чӣ накардаин. намедонам шумо ай варақи ҳамун румол кирта ягон истарак мегзарен, намегзарен?
من نمیفهمم خیلی چیزا زن بخونه بعد به زنو تبلیغ کنه میشوه لیکن مرد خسته که در باره رمول هزار زن گپ میزنی که ما شما رو مردک حساب نمیکنم در این سیستم زیب مردی چیز نیست در تیمای رمول زن گپ زنه پوست زنکو بخونن ما پر داریم زنکوی علم دینی دارن بخونن بیان زنکو را بشینن امر معروف کنن گپ زنن قطعیشون مرکوشون دا بشینن گپ زنن که نه این چیز نادرست است واقعا هم این چیزا من کردگی است یعنی نه چیز درست است نه خیلی درست است تیمای زنی را زن باید گپ زن آخی مرد نه قریش همونده ولی در مول زن گپ زنیست که زپادلوی پامورسکوی زپادلوی چیز تیمای تو نیست این چیز تو مردی این حوزی تیمای رمول امور تیمای دیگر چیز امور برای چی برای که ریش خیچه تروشید که از رمول گپ میزدگی اینسان ریش خیچه حمایه کرده نتونست دیگه فهمیدین بود پرابلم در کجاست امام علی در دین خیلی خدمتی بزرگ کرد به خدا قسم خدمتی که امام علی در دین کردگی است تمام ملای تاجیکستان به نام اینم فیک و ملا را جمع که این خدمت کردگی نیست خصوصا برای دینه من را ریال نمیگم اینه قدر دین باز چهرهش آشکار کردن که این کار آسان نیست و اگر امام علی همی کار نمیکرد اینه تمام خلق اینه دم اینه چرت تا گفت که هم گپو دین باز باور کرده حضرت گفته بعضیوش دختر دادگیان آورده یا دتوا آدم مفتون کردگیان که دختراشون توفه کردگیان یاده آخران گاوی خونش آورده توفه کردگیان خودش مرده است گیش نگیده خونه دا گودکا گشنه اومده خدمت ای را میکرد برای چی برای که اینمی انسانو مفتون میکردن آدم سرطو میدونن گیج میکردن گپ میزدن یا بغرض از گپ دیگه کار ندارن یا من یا را ریال نمیگم کو یا را پول نروز هر یک انسانی که در مسجد ملای امام میشوه در مسجد چیز اختراع میکنه پول نروز گفتی همون گپو در همون ساحه خودش تیمای رمول تیمای سطر تیمای موی سر زن تیمای قش زن تیمای ناخون زن در موژیک نمیزه با این کارا گپ زدن این چیزا در تیمای مردکو پول لیمان میشه پوسی را زنکو باید چون حل کنه حتی مردکی بیا کاری مردکی که در برای تکنیک گپ زد در برای رشد علم گپ زد در برای چی ساختن یگان چی گپ زد در داخل مسجد که لابراتوری هم میکشیم که اختراع کننده یا اختراع خیلی لابراتوری یگان چیز نه اختراع میکردگی هر هفته بگیم که انا باید یک آزمون شوه بین مسجدها آزمون اختراع شوه از علم از دین آزمون های اختراع شوه یعنی که این مسجد چی میسازه و دیگر مسجد چی یا بیشتر همون قرآن همون یک رشد شه یک طرف رشد بروند همون لبای کتاب طرف رشد داره همون طرف رشد باید بروند من اینا رو همین سفیره را میقپم اینا رو پول رو خیلی که در تقدیر قسمت چون همین نوشتگی بدست اگر که در تقدیرشون نوشتگی باشه که من که اومدم در اوجا ما پروگرام ها را ایواز میکنم پروگرام های زندگی را پول نیروز پروگرام های زندگی برای سطر برای رمول برای ناخون خواهرو بخونن انا سبق بگیرن خواهرو و خواهرو در یک دیگر خودشون بفهمونن گوش میگه اگیش گوش میکنه گوش نمیکنه اگیش اختیار داره هر یک انسانی که از او دنیاش امید داره گوش میکنه تیمای زنی را زن باید گپ زن آخی مرد نه نمیشه که مثلا یک انسانی زنک مثلا علم دینی داره و بخیزه در باره ریشی گپ زنه در باره پرچسکای گپ زنه در باره نمیدونم لباس پوشی گپ زنه در باره ترسی که مردو گپ زنه همین چیز درست میگیره چیزی که تیمای زنی زن باید گپ زنه تیمای مردی را مرد باید گپ زنه مردی که تیمای زنی در میروه در رمال ترسی که زن هزار زن گپ میزنه ما مرد حساب نمیکنم آخی
проблема аслӣ намиҷа омада зад ки намиҷа нами обрӯи миллат дин обрӯи мусалмона бурдараму поён зад тема ҳами буд фақат мачтуда крутит мекардам 24 соат темаи нами буд зан 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 2 таша бояд бигирӣ 4 таша бигирӣ бояд 5 таша бигирӣ бояд намедонам инаита бигирӣ бояд ноша бигирӣ бояд иҷо ҳайда мардакора бугӯя зубнои паста бигирем бугӯ чем 4 зан гирифтан я зубнои паста бихарем бугӯ дар зиндагито саломатитонро эҳтиёт кунен бугӯ намедонам ягон я патинка бигӣ дар зиндагӣ бугӯ я 3-4 та наски бигӣ бугӯ алиш мекунӣ бугӯ дар зиндагӣ я 3-4 та турсик бигӣ ба кунта бугӯ алиш када мепӯшӣ бугӯ ҳайда марда и чизоро мотиватсия битен рушд кунен ман бовар кунен ку ман бисёр мехоҳам ки ҳамин инсонҳое ки савод доранд оро ҳамин ҷалб кунӣ дар тарафи рушд ихтироъ кардан давай озмуно бояд боша призо боша барои ӯ ҷоизаҳо боша ки то ки як одам як чиз ихтироъ карда омад бояд ҷоиза бигирад артист бирава кори хича бикуна ҳеҷ кавро ягон проблема надорад мо мебинем дар бисёр ҷо артистҳоро меоранд дар сиёсат ҳам тихидагиян ора дар дигар ҷо ҳам тихидагиян давай ту таъриф кун тавсия кун ту суруд бихону навду таша дидам дар амртон бовар кун дар пеши Эмомалӣ шитиян намуҷа аки Эмомалӣ сафари корӣ гузаронда истодааст ӯ дука суруд хондаист намуҷа Эмомалӣ баъд мегӯянд ки дар ахбор ки Эмомалӣ сафари кори Ховалин рафту сафари кори Муъминобод рафту сафари кори фалон ҷо рафт уна аҳволи сафари кориш беҳтари ватан сохта намешавад зинда боши ҳамватанам агар бугум соатош бугумуд ку проблемаи Тоҷикистона проблемаи ояндаи Тоҷикистона ҳар касе ки агар наме оянда раҳбар шидани аст бояд жёстка биқапа ҳамин системаоро мо намонем ки барои шикастани ватан барои шикастани обрӯи и ватан барои шикастани обрӯи мардои ватан ҳамин хеле чизое ки дига ака дин гуфта гап зад дига бояд хапка бест не тари бояд набошад дадани шапалоқати биза иҷа темаи ту нест сатр хапка ята биза бугӯ ира ҳамон як хоҳари муҳаҷаба диндор гап мезана байни занода ту байни мардуда гапои мардакира гап зад темаи мардакия бигӣ яъне ҳамин чизо надоштани контрол буд контрол нест агар гап зани ӯ метонист ки и чизора як 10 сол пеш 15 сол пеш агар ман и гапа мегуфтам ӯ мулло мебиромад мегуфт ки ӯ кофирай тамоми мардам ҳукми қатл то киштан то любой чида тайёр буданд барои чи барои он ки имрӯз Эмомалӣ ин хизматеро кард ки бояд мо аз ин хатоиҳое ки гузаштан комплект када ибрата бигирем ва корректировка кунем ки то ки фардо бо шарманда нашем ива дӯстои азизи ва намедонам кадоми тира туғрӣ мефаҳмед ба рости хитон кадоми нотуғрӣ мефаҳмед ман як гап занам барое ки куллиам проблемаи ҷомеаро мегӯм да аз диниш саркардагӣ дунёшу тамоми ҳамон ҳодисаша бигем ки гап мезанам ҳамин мушкилиҳо буд агар мо ин мушкилиҳоро бартараф кунем як тараф ва ҳамун поиза мегӯям ку дар релеси худаш бимонем мерава дигар рост не ки агар ки набоша ва боз намтар аралашбоду ҷазирбоду гуфтиам гапо ҳақ битем ки мардак аз езору турсӣ гап зада бишинава ин қариша мондагӣ чум чӣ гуфтестая ира дин гуфт ё ҳар гапи бига дар бори худо бор куна ҳар ҳодисара бори худо бор куна дига ҳамин худо гунаҳгор на эшони ботикисам тамошо кардам як кас дар Россия мурдастан очаямро чӣ кадистай успокоит кадистай ин мард беҳтарин шаҳодат гирифт ин бубинен ба ҷони худаш дари ҷанната ба падару модару ба зану ба фарзандош ҷанната кушод дари ҷаннат кушод
غریب مردن شهید است. ای اوناشا او برکو من میخوام شما را زبانتون انبر قطی بکنم بگیرم. اما چه اون مصیبت دارم. تو چی دروغ گفته ایستادی؟ پیغمبر وقتی در دخترش میگه که تو نناز دختر پیغمبر هستی. یعنی هر یک انسان به عمل خود جواب میده. یعنی دیگر تقبازی نیست. او یکی نیست تو شهید چیدی و قفای تو دیگه همون خیش تبارت اومده هم میگیرن. رنگی همون جنت بیشت هم همون جنت روی هم همون سیستم کاری امام علی که اگه امام علی پرزیدنت باشه اولادش دیگه وظیفه گرفتن میگیرم. یک از دیگه شهید هر یک شهیدم جوابگری خودش است. دیگه آدم جواب دادن نمیتونه. این سخنای فلسفی است. او دنیا دیگه وضعیت که خونه نیست. یک از برای شهید شوه و بعد دیگه قفاش دیگه خیش تبارش اومدن میگیره. تو کی؟ ما فلان شهید خیش شم جنت برم. تو کی؟ او اگر هر گناه کرده باشم تو کی؟ ما فلانی شهید خیش تبارش میشم. تو رفته هم بگی این تری نیست تو دنیا. شما او دنیا را وضعیت که خونه نکنی. او دنیا خداوند میگه هر یک انسان با اعمال خودت و در تو تد جوابو نیست. تو در تد جوابو نیستی. در تو نه کد جوابو است، نه دادرت، نه کم، نه خواهرت و نه تو دعوا جوابو است. هر یک انسانی که اشتباهی خودش میکنه در اونجا میروه ترازو تا میگذاری پچت تا میزنه لیوه ایلی پراوه پریود که. یعنی او دنیا هر که جوابی خودش میده. یگان شهید با در دیگر رو با خیش تبارش اوی نمیکنه. با اوچش و با اوتش و با اکش و با دیگر کس. یگان کس نه با فرزند چه نه فرزند با اوتش نمیتونه. برای چی؟ برای که اوتش گناه داره که نبخشیدنی است. او شهید چی گفته تمام. خدا میگه خیلی هیچی گم نداره. بچه شهید های که در اومده میگه خیلی کدی گناه را هیچی گم نداره ما میبخشیمش. شما تصوراتی او دنیا را و این دنیا آورده کو رنگی ساختار امام علی کردستین تمام. یعنی چی تو وزیری значит جیانوی تو باید وظیفه بگیرن. پرابلم نیست. سواد داره نداره خوندگی است میدونه میفهمه فرق نداره. جیانی کی جیانی فلانی تمام برا کار کردن بگی. این تری نیست توجا. همین چیزای اینمی چیزای فلسفی شما بود که اومده آبروی دینی نمیترشید. برای عصر 21 کمتر رشد کردن انسانو کمتر اینترنت تلفن پیدا کردن در اومدن خوندن دیدن و این چیزا را این دیگر این چیزای افسانه های شما دیگر نمیگذره در یگانجا. و من میدانم که اکثر انسان ها همین عقیده داشتن همین فکر داشتن برای که همین فکر دا اومدگی بدن. و ما هم همین فکر دا بودم که یک از شهید شوه یک فرزندت بمبره دیگه در جنت برای توی میکنه. اگر تو گناهگار باشی برای خاطر رو میبخشد تره. نمی پرابلم را توغری کنین شلو که دین عیب نداره. هر پرابلم هست در هم دروغگویی های شما هست در هم بافته های شما هست در همون چیزایی که آوردینش دیگر همین ولی در اونجا میره 7 هورد میتن 70 تا هورد میتن. یعنی که زن برای مرده با پیلو زنی خودت 70 تا 71 تا دیگر گفت که هم گفت به 18 قصرت میتن. تو قصرهای چناشیانه هست یک گپای گپ میزنن که تصورات انسان توغری نمیگیره. گپ رو گپ زدیستنده. این چیزا فقط برای مسلمان هست اون دیگر برای ما باید بره. همه چه اونجا شراب بیان تهور هسته میزنی کیف میکنی میگردی. همه چه اون چیزایی که در این دنیا زپرته در این دنیا 2 تا زن زپرته 3 تا زن زپرته تا اونجا میره 70 تا زن میگیری. این من نمیفهمم. اوخی در جنت دیگر علاقه پلاقه خیلی گفت که همون گپو نیست و 70 تا را چیکار میکنی وقتی علاقه نداشته باشی. یا اوجا علاقه ممکن است.
هر چیزی که علاقه میشوه اینه تلا میکنه ایره روح دیگه ای کارو نمیکنه از کجا لوگیکا دا توغری نمیگرفته این گپ است همین کمبودیایی که هست همین رو اگر اصلاح کنین همین کمبودی رو اصلاح کنین انشالله دین عیب نداره دین برای خودشناسی غرور ناموس ننگ اینکه از کارهای جنایت دست کشیدن است دین بسیار بگیم که правилаи خوبی زور داره любой دین نه تنها اسلام در بلکه بودیزم بلکه کاتولیسم любой همین دینی که روی دنیا هست همه همین دینا از جنایت دست کشیدن یعنی صادق بدن یعنی کارهای هر خیل نکردن حق کس نخوردن همین چیزو ده هدایت میکنه любой دین همین единственный дин мо طول روز جنت با دیسکوتека تبدیل دادگی و جمیره کیف صفا oddiq شراب ریخته ایستوداست میوه اینم خیلی اوقاتی اومده ایستودن درختو در اونجا باغای درختای کیف صفای قصرو بلبلو خونده ایستودن برای تو تماما بگیم که یک نمیدونم موقعی این تصور یادم دا توغری نمیگرفته این چیز است اینجا تویش دیسته 70 تا را گرفتگی گفتی همون گپو یه روزی توی کنی 70 تا توی باید بگذرانی در اونجا همین چیزا رو کارکتیروفکا کنین یک کم ترک از عالما خواهش میکنم همین چیزا رو ببروین حقیقت چه بیارین کارکتیروفکا کنین توی درجه باید فانتازیا کردن اپارتوینده فانتازیا شده است ریال از نگاه ما فانتازیا است چیز همین چیزا رو درست کنین سوز میشه هموطنای عزیزم برای همو مردک باید کاری مردکیشه کنه زنک کاری زنکیشه محترم همو اینسانوی که گپای فلشوی بسیار میبافین میزنین همین چیزا رو کمتر کارکتیروفکا کنین کمتر خودداری کنین از بعضی دروغو یعنی دیگر حاضر این مردم نمیتونی فهم کرده او سالهای پیش میشت فهم کرده حاضر نمیتونی بابای ما وابشه گرینی بود او یه روز هم نقل کرد ما قریب ما برام خدمت دور بکشم برای که بیش دور دست میرم بیش گفته اینجا چیکار میکنم در دنیا افتو و ببین گرما ببین اونجا گو سالکنه آدم عرق نمیکنه بلبلو خونده است دست هم تا میبینی کاوک دانتش در بالای درخت هم خیلی پرنده است هم خیلی میبینی گفت هم کاوک هم میخوای بخری همون کاوک خودش خیچه پوست کرده بریون کرده در روغن دوخته پولنی سرخ کرده خودش در نمک را زده گفتم که تپ تیار کرده در تریلکه سوارش میشود تریلکه پریده میوید در پیشت میگه این بخ این نقل برای یک گشنه است ده بعد گشنه باشی میگو که ای زور دست ما میرم مینی سوزیوته بیو نگم بسیاری بچه بعد برادرول شاید خفا میشه بعضی انسان ها مرا واقعا می نویسته بدین شفیعیار میبینه و چی کار میکنه ما بسم الله الرحمن الرحیم میگم ما همودم کم که یا روی کرده بودن یا ویدیو دو ویدیوش هم تاری یک 10 مینوتی شاید 5 مینوتی اولش 10 مینوت اولش شاید دیده باشم من بیشتر یک 10 تا 15 تا نوار همو را کوتاه نوارشه با همو با وقتای پیشش بود بحث با ملا میکرد اتویت میکردن همتری یک 6 7 تا 10 تا نواری همتری دیدگی هستم من مودم واقعا بگیم که دیدگی نیستم و کانالش هم نمیدونم چی است در کجا است کانالش و در کانالش هم در اومدگی نیستم مودم هم پرچه بازن میگم که از 3-4 بار روی کدگی هم برادرو دیدگی ممرم کم کمکی بگیم گپای خوب گپ میزنن یکی ما او را بگیم خیلی سختی بعد در دین یگون گپی زیادی میزنه او شدیدگی نیستم او فقط هم ملا را میگه روس میگه هم وقتی ملا را میگه روس میگه برای چی برای که این ملاها چریز چور اخرینیت که در رفتگی بدن و امروز هم این احوال ایما و علیکم سلام با خوجان دی بوستونی
خلاص دوستای عزیزم سلامت سربلند خانوباد باشین. 1 ساعت زیاد گپ زدم دا بریم یک درکت دیگه نیت کنیم خوب کنیم دوستای عزیزم. اول پگه سهر با پرندورا او اوقات دادن در کاره ولی او هم با امیدن که پگه میور اوقات گفته از سهر هم نتیم عبید دمیریم یکون چی میتیم اگر جای خطا کرده اشتباه کرده باشیم کدامیده سخت رسیده باشه از همتون عذر نیکی حقیقت است. باید ما کار کنیم باید ما همو انسانایی که آوازش در گوش دیگر شنیدگی است که او را نباید ما زندان میکردیم نباید میشکستیم برای آنکه امروز دوست دشمنان را زبانشون دراز دخوشون بلند شدگی است که تاجیک صاحب نداره میدونن امامعلی رقاص است این یگان افطاریتت نداره نه در داخل ملت نه بیرون از ملت یگان افطاریتت نداره و گردی حمید ایستادگی یک 4 ظالم با قتل کشتار و با پراندن و با تهمت و بینمی اینمی چیز نمی تاجیکا دخش شکستگی شتگی و ایو نه درخه چون افطاریتت داره نه در داخل ملت نه بیرون از ملت یا افطاریتت داره یا افطاریتت ندارن ایاد پیشک با قدر است یک پیشک با قدر است ایاد ما همین تمام سفروش هم دیدیم تمام رفتاروش هم دیدیم که جا می روند پیشک ایاد با قدر است باور کنین که پیشک پیتیگری میخوره در جا وجد میکنن دکتر میبرن یا پیشک بازی کنه اگر کمتر آدمو راه بگذارن نجقه مفته میستن ایاد پیشک با قدره مردک باری میگم ایو نه در داخل قدر دارن نه افطاریتت دارن نه بیرون از ببینیم بعضی اینا چیچنیا را ببینید هم در داخل افطاریتت چه داره هم در داخل روسیه افطاریتت چه داره هم بیرون از روسیه هم افطاریتت چه داره در اروپا هم بگیم افطاریتت چه داره برای چی برای که افطاریتت ساخت اما افطاریتت تای گور کرد انا مونده 4 رقاصه یک پامپرس پوش پرزیدنت پیشش پیشوا گفته پامپرس پوشونده میورن ایسم میبرن او دیگه پیر شدگی است او گوزش قپیده نمیتونه خفه نشین گوزش قپیده نمیتونه او را هم با دوخی و با پامپرس هم میبرن ایسین یک سمالیات خریدن ما افطاریتت چیدیم وش سمالیات ماشین هیچ کار افطاریتت نمیکنه یگون کس افطاریتت فهمیدین ضعیفین просто حکومت ضعیف و مردم هم آوردین ضعیف کردین خلاص اگر شما مردم صاحبی میکردین امروز یا روزی وزمینی شما دا مردم شما را صاحبی میکرد لیکن که شما مردم تایپا کردین در روزی وزمینتون مردم هم شما را دوینای تایپا میکنن این را یادتون نبروره زنده باشین هموطنوی عزیزم خونتون آباد باشه روز شب که ما همه یورا جا با جای خودش را میگذاریم همشه او برکه میکنیم وطنه تازه کده چخیر خونه را تازه میکنی باید پشوکو را جا با جا میکنی کن چیزو را ما وطنه یا برکه میکنیم همش در جای خیچه میمونیم که جای خودش را باشه بعد بگیم که کار شروع میکنیم زنده باش بازم مردم اروپا امریکا در آخر میگن که جمع شوین ای بز غلا نترسین جمع شوین سرجمی شما آبروی شما هست و در داخل خودتون لیدری انتخاب کنین سیاسی هم نکنین لیدری چیست بگیم همو رشد کردنی تاجیکستانی در همو کشور چی باید کرد کی دا چی لازم است فقط خیر صدقه جمع نکنین برای رشد کردن یک کس بیزنس میخواه یک کس ماشین میخواه بخره تاکسی بزنه یک کس کافه میکشوه یک کس نمیدونم سپورت دا ذوق داره نمی کوشش کنین هم مبلغایی که بیناتون مناسبت کرده که میپرتوین و ماهانه همین چیزو دا صرف کنین
خیر صدقه دا نکنید و یک از میبره التماس خیر کنید صدقه کنید نه تمام بگیرید صدقه کنید نه یا با رشد کردن دا صرف کنید قوتونه یک از خوندنی است استودنت چیدنی است بگیم یگون соҳада 3 сола мехона 2 сола мехона ягон касб мегира бихононинам бачара поддерживать кунем пула битен ҳам бача бихона мардикорӣ накуна агар шумо 3 сол ҳамура бихононем ку баъди 3 сол ӯ соҳиби вазифа мешава ӯ худша меқапа мерава лекин ҳамун 3 сол шумо ӯро поддерживать накунед ӯ яъмр кӯча мерова стройка кор мекуна инами 3 соле ки просто мо падешка накардем шамро медони намера инами чиз мешава барои мо бояд ин чиза мо бикунем бояд ҷамъ шавем ва ёд бигирем ира ҷамъ шидана як фикротона бикунед бачаҳои аврупо бачаҳои бигем ки чандин кишварҳои аврупо ҳастем дар ҳар кишвар яъне ки ин чиза ҷамъ шидана ёд бигирем ҳеҷ гап надора бародар мо лақаем қалағем қатағанем лӯли табор ҳастем тоҷик табор ҳастем ва ҳар чизе ки ҳастем нестем мо фарзанди як ватанем мо барои рушд ва обрӯ ояндаи ӯ ватан фикр мекунем бародари азизам анаму чизе ки гуфтам ку се тоҷикистонӣ ҷамъ шава ё ду тоҷикистонӣ сеимаш biz аст ҳамун шумо барини инсону ҳастем инаме инсоне ки лақаи айдастон ягон кор намея яъне ки инами шумо барини инсону сеим одам инами шумоенда biz дар нами ҷамъ инами шумо bizо ҳастем чӣ кор кунам хайр рӯз соати шава шумо дам ягон вазифа меёвем аки шумо мисол хубе нак вазифатон инами ҳайбалегӯӣ да зуред ана бигем лесидан да зурен ва дигар ҳасти хеле корам шумо да ҳаст иншоалло шумоам бекор намемонед ина мисол бачаҳо спортсменто арақ мекунанд кам кам бигем ана шамол додан дар кор аст гуфта истодан дар кор аст мисол гирем ҷои вентилятор пентилятор да шумо дар кор мешед иншоалло оянда шумоам бекор намемонем мо девона нестем шуморо дар кӯча партоем ҳарчи ҳаст нест шумо тоҷикистонӣ албатта шумо дам ягон кори дига меёбем як ҷои вентилятора иваз мекунед як ҷои чида як ҷои лесидана як ҷо ғажд мешавад тоза кардан дар кор аст зубонотон қатъи шумо ин кора када мегардед зинда бош ҳамватанам поделит подпискаро фаромӯш накун ва мардуме ки дар аврупо ҳастен дар амрико ҳастен давлатое ки шансе рушд карда надорем ҷамъшавиро фаромӯш накунед байни худотон ҳатман раис интихоб кунед як инсони мефаҳмидагира ва гӯш кунед чӣ кор кардан дар кор аст ва ӯ инсон ду се кас дига бояд барои худша як советник паветник интихоб куна аз гуногун штатҳо аз дигар ҷоҳо маслиҳат кунед ягон кора бемаслиҳат накунед барои рушди тоҷикистониҳо ҷудогиро бас кунед ин лақаи қалағи қатағани лӯлитаборони ҳаматон тоҷикистониен ҳамин минус бирен минус тоҷикистоне обрӯи тоҷикистон меравад аврупо ҳам аз он ҷумла ябор хушрӯ фикр кунед агар бикунем барои худтон намекунед ман пешниҳод кардам фақат ҳаминро бидонем ки наслҳои оянда ку айта бар ин ота баъд изо накашада наберад айта вори бобо ку изо накаша мисли инаи синову рудаки ва ғайраҳо ку бояд имрӯз ки то ҳафтум ҳаштум поколенияшай фахр мекунӣ ку даҳамаш унамо хеле коре ки 10 поколеният аз номи ту фахр куна на ин ки фарзанди радноят аз номат изо бикаша гирифтанда ё отам гуфтанда изо бикаша ё бобом гуфтанда изо бикаша барои чӣ барои дар центри москва ҳайкала ҷоруб қатистодагӣ боша икия бигӯяд бобом гуфтанда изо мекаша
ғурур қати бобон бага да номус қати бобон бага шарм доштане имрӯз и шансата дори дар дастат фардо ку боймети шанса уже дига ҳичи ай дастат намеяд наберод изо мекашад тара бобон бад гуфтанда фарзандод отам гуфтанда изо мекашад коре накунӣ ҳамтари шавӣ зинда бошам ватанам